من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari nakita nyo isab karilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya mapakay na to doon hakaridaan niya sampai mahinang sabab amuin madawhat na to intong bas niya dito kato taniyo hadlaw kana-kana. Waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita ni pengajian dain ha Quran mahamulya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَيْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Biyata doon ha ayat ini, pag-ayad sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bariman, usog iban babae. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biyadiin pag-ayad sin mu'min hagin hawabaran niya. Biyata sin Allah ta'ala im mu'min usog iban mu'min babae. Di sila man jari magbaya sinuno pakaradyaan na pag-agama bang inyan katan napatarang na sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya. Uno-uno na pakaradyaan yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala di nakita niyo makapagpi sing kabayaan na to, di nakita niyo makapasud sing pikilan na to, di nakita niyo makahinang uno-uno buat malaingkan himinang nahadya uno inpiatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin biya simbiyata niya yan na inibiyutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala paamin ini lugal puti-putian bihan wayroon katigid luman niya masawaring hatuhan na to Rabbul Alamin nari na to manjari lumian sin katigid luman sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala riyan na sin pagsirik pagkupor ibang singkatan uno-uno na maasiyat patuhan Rabbul Alamin karena hisiyo-siyo in amoy in himinang kasatuan doon hapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin faqad dhalla dhalalan mubina. Nain siya nakasud na siya pakalaungan amin kalaungan ini matarang matampal wayroon lang taruunhan kapagoyan sinhabok manusia buat malaingkan inyaon katan muna ginhawabaran niya mamaita sing kalaungan niya rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini biyayta kato sin mga sila magtatapsir laung niya fahadihil ayah ammatun fi jami'il umur. In ayat ini kumugdan pakatan pakaradyaan sin manusia wayron katangkisan sinhambok-pambok den kato tanyo. Wadhalika annahu idha hakama Allahu wa rasulahu bi syai'in falaysa li ahadin mukhalafatuhu wala ikhtiyaru li ahadin hahuna. Biyata dun haon laung niya sabab yadto
apabilain Allahu Ta'ala ikabantang niya na inhukuman niya, iban na sindaak niya, karna indaak niya min magpatarang kato taniyo, sabab di kita niyo makapagbay matayban sin Allahu Ta'ala rihalaw man sing gumiini, amin nagpaon siya daak kasupaya makapag ini atubang makapagkitai, makapag ini sambot siya ambot isim mga kabtangan marayaw daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Iwan sing katan hikarayaw kabayaan sin Allah Ta'ala mapatarang sin tiap-tiap tisulakan sin bariman di hababaw sing gumiini na amad to biyayta kato taniyo wala ra'yun wala qaul way pikilan way roon kabtangan manjari hilamud mo haparkala sin pag-agama. Amo yan, ingkatantan daing hatuhan na to Rabbul Alamin, in kabtangan sambil hipagkabtang sing kita. Bang kita umalop pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyang hindo sindaak niya kato taniyo. Amin suway hadja amuin patarangod na to, hawak to kita niyo mag, alop iban sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan, mga katawtay manghuran haagama Islam. Na manjari doon hapakaradyaan ini launta bang tabya tilusahon in kahalan sin manusia halaw man sin dunya ini kaya panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala akad wayroon manusia magsibu in pikilan akad wayroon manusia amuin launta doon haon mag ini kakitaan muruunhan amin magsibuin kakahinang nila. Buat malaingkan sadya doon magsibuin hinang nila haraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyasin pagsambahayang uno in hinang sin imam sa makadingkatan makmum doon hakakahinang yaon. Sabab amuad to in tanda sin paghambuok, amin hipakila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haipon niya, humarap kaniya sa masibo habihad tuin hantang niya. Biya na sin pagsambahayang sin kita, biya sin Rasulullah, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sin kita niyo kako pagsambayang. Naamoy to. Na ini bang launta biya mga ini bistahon tayo manusia. Amin way di makapagsiru. Tumagawa haitungan tiyo-tiyo. Maluhay tabiya mga tilusahon na subay kita magad doon umukay daing haamin pahatisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labay ring haraak niya. Supaya matilusan na to, kaingatan na to, in mga manusia kata napun dahatu tumpukan. Ang paintumpukan si manusia, ini bang hibutang doon, labay rin nga akal nila, ibang pikilan nila, lando tood mataod tumpukan. At sumagawa, kakilahan na to, bangdaing hatuhan na to, Rabbul Alamin, into tumpuk biyay takato tanyo, Suratul Baqarah, aparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyagnaan alif lam mim dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim inyaon pagtawagon sin sila magtatafsir huruf al-muqatta'ah. Huruf lang niya amuin guta-guta atau bugto-bugto, basahon mo haamin huruf niya. Bukom biya sin magbasa kaulong sin magbibisara, lansalon mo bang mawasahon katan, ini hambuk-hambuk huruf, basahon mo siya huruf niya. Alif, lam, mim. Bihad to in pagbasa kaniya. Di ka makayan mo alam atawa alim atawa uno-uno na kabayaan mo ri. Subay ra siya bihad to basahan niya. Alif lam mim
Nabiyat. Dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. In biyayta doon amin kitab na panaog sinallahu subhanahu wa ta'ala paraak niya kahinapusan amo na yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya ing kitab ini way roon pagkalukalu way pagduwarwa sabab in ini katantan hidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala pamanga sila amuin timatayma simpang daakan sinallahu ta'ala yaun doon kanila in pagmabuga amin pagmabuga matan patuhan Rabbul Alamin. At isin pagmabuga, amo na in mga sila manusia, limalag sin ini longta sabab sin ini hikatampan nila sin ginhawabaran nila dahin haamuin himinang sin panulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. At iniya impagyanon takwa launta himinang kautaming sing ginhawabaran mo daing hakatan piagmangi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na ini katan yari halauman sing kitab Al-Quran mahamulya sarta na sing kitab na kauna katantan karna napun na maripa kitab kahinapusan sarta najukup na ini agama sinallahu subhanahu wa ta'ala doon hakahinapusan daak sintuhan Rabbul Alamin. Halawm singkaw antag tutahon siya diaak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Manjari, doon haon lang niya, isiyuin mga sila ini, amuin nagmamabuka ini. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Sila na amuin nagparat sa yasin ilmul ghaib. Amoy in pangingat wayron makaingat kanya tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. In ilmul ghaib, amoy in Tuhan na to Rabbul Alamin, wala na to kita. Di na to kakitaan, di na to maramag, ini hamatungan, sumagawa piyag kahakaran na to. Nagparat saya kita niyo. In malaikat, wala kita niyo nakita malaikat, buat malaingkan nagparat saya kita niyo. Wala na to, kaya sakupan, in uno-uno pakaradyaan, amuin wala doon halawman na to, karna in parkala yon katan, piyang hakaran si mga sila bariman, patuhan Rabbul Alamin. Biya na sin, adlaw akhirat, amuin tiyan to si mga bariman, sinaun in adlaw kahinapusan, katubtuban sing gumiini. Amuin lanya po na sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan. Na damikyan in sulga iban sin narka parat saya in mga bariman sinaun siya bihan amoy in uyan sin manusia katan doon hayan. Bang bukon harap pasulga harap siya panarka wayron uyan dugaing. Amoy puas ding habuhi unay manusia ini katan. Ikaisa rin ang mga sipat tinadto in sila nagkahagad sin ilmul ghaib. Ikaruan niya wa yuqimuna as-salah. Sarta titim ini kagaanggaw taan nila. In ibadat sambahayang titindog nila kahawa dumatong in waktu amin wayroon doon han hinang nila rugaing makasasaw kanila bang mabot na in waktu yaon hiwin nila ing katantan pakaradyaan nila hipagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala umalup sila patuhan Rabbul Alamin ha waktu yaon. Ikato niya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sarta impagyanon bariman diin nahadja in rijiki para tungon sin Allah ta'ala maun palawman nila, amo na sadyain hipaggasto nila. Amo na hadyain hipag inumakan nila. Bihan, di sila mag-ibog sin wala doon kanila. Iwan di sila magkasusa
sin amin wayroon dumatong maun kanila, in sila magsabar, magsukor, daing hawakto pawakto. Amo yan in mga pag-iyanon bariman pa Allah. Unday ng kanila, bangunay dyan ito si Musa alayhi salatu wassalam sa Yahudi, na iaakat nila raisab bangunin pang Hindu, amo na in mga bariman ha jaman waktu sin Nabi Allah Musa alayhi salatu wassalam. Pag sublisin Nabi Allah Isa alayhi salatu wassalam, amo na yung kapanaog sin Injil, doon handamik yan. Aun da isab kanila bariman doonan, amo na yung mga hawari. Yan ni Nasrani, ulak kanat sila patumpukan kapituan tagduang katumpuk, in kapituan tag isa manuytoyan palawng sinarka, in hang katumpuk laong tarain kanila amura in makasud sulga, amura in kimahagad sarta nag ini tuyo himinang simpiang daakan sin Allah Ta'ala daing hapang Hindu sin Isa alayhi salatu wassalam. Naman dari ito, tariku ummati ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid. Inumbat kulong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapulak kanat pakapituan tagtung katumpuk, ing kapituan tagduang katumpuk, inyan manuytoyan palawng sinar ka jahannam, hamok da tumpuk in makasud surga. Manjarilong si mga kasahabatan, ya Rasulullah, ini sipatan kuno kamu, banghisyo in makasud palawng sin surga, in agisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na ala yaumina hada
ano yun? At iniamon lang niya in kakahinang nila biyasin amin hinang nato bihayaon, halauman nato bihayaon. Naamon to hati niya agad in mga kasahabatan niya hawak to jaman sin pagbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab yan in mga ummat niya mahuli amoy in di umukat sin hinang daing hahinang inipiagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta iya agad nila yung kakahinang, naroon sila hatumpukan hambuok da makasud palam sin sulga, sampay na may tain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. In kataan lang na sin ummat kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makasud surga, amura hindi makasud, hindi mabaya sumud. Nalong si mga sahabat, ya Rasulullah, siya sabi hindi mabaya sumud. Insambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Isiyo-siyo niya in nagtaat kako, amuanin makasud sulga. Isiyo-siyo in nagmaksiat kako, amuan hindi mabaya sumud. Na amoy at tulong tain, ini biyay tain taon sintumpukan. Sa doon hay ni, piyagaan ka to in pag-ingat, doon hatutumpukan da, bihan mu'min muna-muna, in hikarwa niya, amuna in kafir. In mu'min, biyata sin Allah Ta'ala kay napusan sin ayat niya, dahil hasipat upat, ulaika ala hudan min rabbihim, wa ulaika humul muflihun. In mga sila, amoy in bar iman yadto, wala imukat dahil hapardaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta diajagahan nila yung pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sila na yan in biyata sin Allah Ta'ala, halawm hidayat, halaw man sin dunya ini, sampai rahon nila paadlaw kana ka dito adlaw akhirat, wa ulaika humul muflihun. Adlaw akhirat sila na yan, im makadawhat sin kasannangan dengha Allahu subhanahu wa ta'ala. Sila na in halaw man sin sahaya sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban halaw pangjakahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, da hindi halaw man singgumi ini, sampay sila makapagbay mata iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, mga yu kita patuhan Rabbul Alamin, bang man kita makalamod hatumpukan niyaon, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at mga katawtay manghuran, hakama Islam. Manjari insumuno tumpukan hikarwa, innal ladina kafaru, sawaun alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bunal-bunal to di mga sila nagkupur. Sibo dalawng niya patumtumon mo sila, paanibon mo sila. Iwan di mo sila paanibon, di da sila magparatsaya. Amo ini. Hati niya may tayaon, di sila magparatsaya. Sabab, ini tiyatabunan nila yung kasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sila sing katanaman nila. Amo aning pag-iyanon kafir. Na yung pag-iyanon kafir, bukon amin sila piyag anak sin inaama nila kafir. Karena in katantan kaya wajiban, bang maabot na in, umul niya, makilbalig na siya, dahing hawak to, sin ini imumul na si akil balig, haiabutan niya na yung panghindo sin kay napusan Rasul, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib na siya magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magtaat para aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo ini, in mga sila, lang niya amoy nagkupor, sibo da sila, paanibon mo.
ding hakatan piyag mangi sinallahu ta'ala. Iban di mo pa anibon, di na sila magparatsaya. Hati niya, imaanan niya, di na sila magparatsaya, masira sila sumulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inini, biyayta sintuhan Rabbul Alamin, bunnal tulong, innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbik, la yu'minun, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila, amoy intimarang natuoding kasabunnalan, sin Tuhan Rabbul Alamin simampay maun kanila, manjari wala sila nagparatsaya, na doon hayan, sila na yan, amuin makaalop pa amin kabinsanaan, haka sampay, da hindi halaw man singgumiini, sampay kakitaan nila na insiksa kanila, sabi-sabi sa amin siksa pangsan dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Nasawab yan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, harak niya, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innama alaykal balag wa alaynal hisab. In ikaw ya Muhammad, magpasampay hadya kaw. Ay ikaw mang lugos, kansiyo na rin mabaya tumayma, kami nalong sin Allah ta'ala magbista sing kakahinang nila. Wa alaynal hisab. Kami na magbista sin kakahinang nila. In ikaw magpasampay sadya. Damikyan in ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aon panghati pangingat sin pag-agama, na inhinangon sadya simingod kita ha, daak sin Allah ta'ala, but long sin Tuhan Rabbul Alamin, wa inna ma'alaykal balak. In ikaw ya Muhammad magpasampay sadya. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya, wa ma'alayna illal balak. In kita niyo isab katan, wayrun maksud dugaing magpasampay hadya. Di kita manjari manglugos. Di ta manjari dahon magkalo in tao. Bihan yan. Mamahita adya kita simbunal. Kumahagad, alhamdulillah. Di kumahagad, alhamdulillah. Bihad tura. But in inibiyabay taasal sinallahu ta'ala, in mga sila nagkukupur, sibo dabay taan mo sin marayaw, di nila ratay maun marayaw, bang magsulang iban sin ini kabayaan nila. Amo yan. Doon sila iyan marayaw, bang nagkugdan iban sin marayaw pag yanon nila marayaw. Nasabab yan, wayroon kasulutan sin ini kita hakasabunnalan, iban sin hakabatalan. Di hadya makapagsulot. Di hadya makapag-agad. Makapagsumad dya. Bihan, sa sumakawa ha mag-agad-agad, nari yan to sila makapag-agad-agad. Sabab dugaing in, tudyuhan, in kita harap man to pakarayawan kabayaan sinallahu ta'ala, in sila isab, man to sila pa amin katanaman nila, hakita nila hikarayaw kanila. Bihan yan. At niya, misan pa, doonhan, hikarayaw kato, hapangita tayo hikarayaw kato, at kala magsulang na iban sin ini marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, ataw piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, nawang yad tong marayaw, harap mong pakarayawan, piyag marayaw sin Allah ta'ala. Bang siya harap na pakangian, piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasuway yad to, mutas kita ring hayad to, mig kita daing haamoyin, ini kakahinang yad to. Bang kita nasarikit doon ang mga hinangyan, nakahunahan na to, magtawat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabihad to mga katawtay manguran haagama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyeta kato taniyuhi Ibn Abbas, pangtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haayat ini, innal ladina kafaru, sawaun alayhim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Long niya, in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'an nas wa yutabi'uhu alal huda. In Rasul sallallahu alaihi wasallam naglalag tud sindan, bang biya din inihikahag agad si manu siya sarta makatayma sindaakan sin Allah ta'ala,
amin mahinang sila katan bariman patuhan Rabbul Alamin. Amin makaagad sila sampay maun, madawhat nila in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hay ni amo na in kabayta sin Allah ta'ala kaniya, siyusuyan siya. Paakbarahu Allah ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaka lahu min Allah sa'adatu fid dhikril awal. Biyayta siya runa, biyayta doon haon, sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga sila, di da magparatsaya. Sampay dumatong maun kanila in, amuin laong tatita sintuhan na to Rabbul Alamin, pag ianon niya marayaw, hikarayaw, mapatot hinangon, na inyaon katantan, di da sila tumayma. Sibo daha, hibayta mo habayaon, konsum ko ni sasampay pa ko no waktu, bang di da magkugdan iban sing kabayaan nila, di da sila tumayma mga katawtay manghuran. Haaga may Islam. Naamoy ni in mga sipat, sin mga sila, amoy in nagkukupur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na in mahinang sing kita, bihadto na sadya mag ini uno, mamayta, bang tumayma, alhamdulillah, bang di, na wayron mahinang ta. Amo ting katanaman nila. Nabihan yan, in subay jagahan na to, hakabuhi na to, in ini bukon tay sabdahon magkalo in mga sila saukat na di tumayma, bukon na to pagamahan, bihan, sa abaytaan na to, kabtangan marayaw. Amin suy-suyan na to si mga kahalan, si mga sila nakaunayad to, bang uninhinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasalsin, di sila magkahagad, biyan na mga kandapiraon, bihan bang uninjima to kanila, biyan na hatimpo sin no alayhi salatu wassalam, naawon in latap bihan nakaliw sin buod, mataas na aminway na makaliw buod, in taas niya, inyad tulimyo in tuwig, karna yukab sin Allah ta'ala in lawang langit, biyokbo dahing hataas to in tuwig dahing hataas, sarta piyasumpit sin Allah ta'ala in tuwig hababa sin gumiyaon, maripalaw man sin gumi, naghambuok in tuwig dahing hataas langit, iban dahing baba sin lupa yaon katantan, hasabab yan to nakaliw sin bud pataas, sampay roon hayan in anak sin no alayhi salatu wassalam hambuok, amin wala kimahagad, hapang daakan sin Allahu Ta'ala labay ring ama niya, no alayhi salatu wassalam, na nagkamba-kamba siya halawm sin ini dagat, sampay tiyawag niya, ya bunayar kam maana. Ya anak kulong niya sakat na kau marikamo, pataas sin bahitra ini. Naroon hanlaw sin Allahu Ta'ala kaniya, yanu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Yano, impagyanon mo anak mo yan, bukon na saan anak mo. Bihan, sabab in amal niya hinang niya, bukon amal salih. Bukon amal marayaw, amin pagyanon ko hikarayaw kaniyo. Subay niyo akaron, sa himinang sesing ini hikarayaw, iban piyag marayaw niya. Amuanin iakaran niya. Na, tiyawag sinu alayhi salatu wassalam, unoy na kiniya, sa awi ilal jabali, ya'sumuni minal ma. Long niya kat haama niya, ya ama kulong niya, lumangoy ako pataas sinbu diaon. Hasupaya kuri malumos bihan yan. Sa sumakawa, wairbud nakapinhalawm sin dunya inimbukon, limiyo indagat madto pataas, wairon nakakamputan kapangamdusan simbaran niya, asabiyad to nalumos siya. Bihan. Naamo yadto. Nain yan katantan jumato. Sabab dahing hamanga ini tutukasan sin Allah Ta'ala ipagpakita hamano siya magjato in indigenous na pakaradyan hasupaya in bariman maghuhugot in pamaugbog nila sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari mga kakasi at waktu ini biya di nato matalos in tumpukan hikatu insyaallah ta'ala hawak turwaing insyaallah amuad to in pangadjion na to amin
hikatutumpukan, sumakawain ini katantan, biyabayta na mataod ka dinis, tumpukan, bihan, ini sumud. Misan imbar iman ini, launta, mahinang da siya pawalong katumpuk, karena in surga sinallahu ta'ala nagsasatagada mga bariman, na 8 pangkat in surga, na in narka damikian doonhan 7 pangkat in suko sim mga sila palawom sin narka, na inyan katantan launta daing nahaamoy in pag ini sukod sin Allahu Ta'ala sin mga kakahinang nila, ataw pagbista sin Allahu Ta'ala sin mga kakahinang nila, patupon sin Allahu Ta'ala roon na kabayaan nila, amin pini nila riha dunya ini karna amuad ting kabayaan nila batukon dito ha adlaw akhirat. Damikyan ni mga bariman nagtuyo, naghinang sing kakuyakan sin Allahu Ta'ala, hasupaya isab madawhat nila yung kakuyakan nila dito ha adlaw kana daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Namon tinapasun na to mga katawtay manghuran ha agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala, na bialo pamiabot ngayon waktu na to. In ako manghumbaid ha waktu ini insyaallah, biya na sinagi taluson na to na kuman ha waktu rugaing in tumpukan hikatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.